Okaire kaunti ya Meru ikethira nende na munyaka iyo agitiyo ya kuthikira machindano ya michetho atiate kambunge chonde ndigurune machindano yara bangiri kuthithika atiate katariki 24 mwanka tariki 31 chimweri twithite Meru ichindite na kura 50 nayo Kisumu ikona ethira ikiona kura 6 kiri kura cia guchwa machindano yake ethira kithika muthuri Muriuki katumenyethia Mweri na kaunti ya Meru ikethora kigwato geni kaunti assembly 46 amena ritiko bacio ojuna ni nyume kaunti ya Meru kwethwa gicinda kugwato geni kaunti assembly iji kimanto jege michetho untu bara bumbete kurikithwa ni speaker kaunti ya Meru irede wori mwaka eta Kasa Games na itorari ng'ang'ana mwanga ciatigwa kaunti ire Kisumu na Meru na naru inande kura ciathiria kuringwa ni NEC kana National Executive Council Kasa Games na kura ikuringwa Kisumu na kura 6 na Meru twaringirwa kura 50 koguo kura 56 iri ikuringi 50 ciokari cia Meru Kisumu na kura 6 na ikonania inya counties ingi ciene imani na Meru muno michetho ikethira kiambire kuma tariki 24 mwanka tariki 31 cia mweri wa Oktoba. Amna bubu mutongeri wa ndiko ofisine bwanga bana na Dr. Julius Bijewe ethwa kiwonto bubu mbwejete nonto bwanga torone njega ethirikare county na mbunge county bwambere bunonto wangwatano ya executive itongeretwe ne ngabana wa Meru omutumanto ithinkia na county assembly tongeretwe ne speaker wa Meru ngwatano ne tumite lobbying yomba kubua na watuka county ringi kwaga twajukia nafasi hiyo so ati kuma tariki 29 tubakola tuna michetho ndene ya Meru na anchokerie mbere burunga bana wetu mutumanto ithikia nkatho ingi muno ntitwa gwatanite manto ya kumara twambiririe na itrowa batwe irasma twatane ni kenda mtubetu ba Meru batethekana bwajere nchokerie members bako bambunge Meru nkatho ingi muno na staff wekwa nonto gwitikiria michetho ya Meru na michetho faisite muno abo to support MC wa thana ndi muchoi evakuria biashara bakibanga nonto wakiume kiu kimwe anto nkurukia ngirinyanya bakethwa baja ndene kaunti Meru tuko nonto ukethera kwina anto nkurukia ngirinyanya na anto bana anto bena capacity nonto nanto bonde bandiki county assemblies na MCAs na tukwaelege tukona maybe kekipindi kiuga tuko mwanja Meru county ikaomba kwethera yetiro nkuluki ya milioni 500 ya 68 milioni 500 nonto totala mtu akaspendike nyumba na kurena ambia aspendike 10 ntuko anto ngirinyanya ntuko mwanja then 560 million ankwenda kwira Chamber for Commerce and Industry abiashara betu boteri banduka bangali bedere bali tayari na nkuruki bedere bali power mbere utwika ibo bakede bakirita biashara yu mbere anto barabangi beja na bona biashara nonto bakenya bo babinginde ni Meru kwenye biashara so take opportunity Muthuri Muriuki World TV Muthuri Kangangi